Žene u poslovnom životu, njihovo liderstvo u poduzetništvu važno je koliko za njih same, toliko i za društvenu zajednicu, jer od njihovog uspjeha koristi imaju svi. Ovakva promišljanja o kojima je na skupu žena poduzetnica iz Gračanice iznijela brigadni general Giselle Wilds, komandant NATO štaba Sarajevo, bila su povod za zanimljiv razgovor na skupu koji je bio izuzetno posjećen. Gračaničke poduzetnice su pokazale veliko zanimanje za ovakvu vrstu razgovora, koja su motivirajuća za njihov dalji poslovni angažman. Danas nam je bilo prelijepo druženje sa našom gošćom, našom generalom, ženom koja je uspjela da bude general nad vojskom. Pokazala je ženama kako je ta hrabrost u ženama prisutna, samo je treba istaknuti. Evo, mi smo danas bili počašćeni tim njenim iskustvom da nam to kaže, da se približimo i mi tom njenom hrabrošću i da i mi budemo uz nju sve više hrabrije žene, da nađemo svoje pozicije i ono što želimo da ostvarimo, da uradimo za sebe i za društvenu zajednicu, za našu porodicu, ono što mi u stvari jesmo, samo treba nam malo te snage i te hrabrosti kao naša komandantica. Hvala joj puno. Danas sam bila na ovom sastanku sa generalcom i na kojem sam stekla nova iskustva, zahvaljujući njoj shvatila sam da žena može sve samo ako hoće. Pod broj 1 poznato je da su žene u ruralnim sredinama u najvećem procentu nezaposlene. Međutim, nezaposlene kažem pod znacima navoda iz razloga što one sve imaju jako puno obaveza kod kuće, a najmanje vremena imaju za sebe. Nastojimo preko ovog udruženja da ih uključimo, da malo i na drugi način se angažuju, da ekonomski postanu neovisne, da ostvare neku zaradu kroz svoj posao koji rade i da budu značajne i priznate i u svojoj porodici i u sredini u kojoj žive. Prepoznala sam masu stvari kroz priču gospođe komandantice, tako da jako veliki poticaj za žene koji su bile prisutne danas na ovom predavanju. Ja ću reći, dakle, nije Gračanica samo po privrednicima prepoznatljiva, nego mnogo je žena u Gračanci, poduzetnika, uspješnih poduzetnika u svim oblastima. Evo podatak, preko 100 uspješnih žena vode kompanije, vode i neke manje zanatske radnje. Preko 300 žena u udruženju Gračanskog keranja privređuje radeći ove proizvode domaće. Sve više žena i u političkom, društvenom životu na odgovornim funkcijama. Jednostavno nam je želja da u svakom pogledu, evo, da ne kažem tako, izjednačimo ulogu muškarca i žene u društvu, ali rezultati koje postižu firme kojima su žene na čelu zaista potvrđuju da je žena veoma uspješan poduzetnik. Mi smo imali nekoliko vrsta, u prvom redu edukacija, kroz radne projekte smo obezbedili odgovarajuća sredstva, posebno kad je u pitanju ruralni razvoj i žene u poljoprivredi. Imamo puno žena nosioca poljoprivrednih gazdinstava. Na taj način smo i ohrabrili i educirali i dali prve potpore kroz, evo da kažem, obezbeđenje plastenika i drugih sredstava za poticaj u poljoprivredi. A što se tiče žena u biznisu većem, one su ravnopravno s muškarcima i one, što kaže, same uz evo podršku našu gaze ka uspjehu. Ponovni dolazak u Gračanicu i susret sa poduzetnicama bio je inspirativan i za brigadnog generala Giselle Wilds, komandanta NATO štaba Sarajevo. First of all, it's incredible to be back here in this wonderful city of Gračanica. It's not my first visit, it's my second. I look forward to many more. It's really important to be here and to see the success in Gračanica, especially when it comes to the gender integration in their entrepreneurship. I believe it's absolutely the model. And it's what we're seeing in the United States, it's what we're seeing in Western Europe, and it's what we're seeing right here in Gračanica. And that is diversity in the workplace, especially when entrepreneurship and those opportunities creates a benefit for everyone. This isn't just about women in the workplace taking on business opportunities, starting businesses. This is about the entire community having a better economy and a better relationship with the people that live here. Poduzetništvo žena iz Gračanice, potaknuto i odgovarajućim mjerama lokalne zajednice, potvrđuje sposobnost žena u biznisu, ali služi i kao primjer drugim ženama da uz odgovarajuću podršku njihova liderska i poduzetnička sposobnost može doći do punog izražaja u raznim sferama privređivanja i u njihovu, a i društvenu korist.